पहिलानो बेले बेलेगे हामबाय मारगो जत हानि बसा हातै तफाना हामजाकनाय दक्टर सबानि सिबाय मार हो बिसिकतालनि सिनि 2021 नि फर्स्ट हाई कोर्ट नि केस हियरिंग 2 टाइम्स संखा पहिलांके इलेक्शन नितगी एडिस इलेक्शन नितगी तिनि खांके टीपीएफ स्ट्राइक खाइमानो तगी स्टेट गवर्नमेंट जे टीपीएफ नि मुंगतै हेरेसमेंट खाइदोंमनि केस फाइल खाइदोंमनि केस नोटिस रइदोंमनि आबनि अगेंस्ट सं हाई कोर्ट केस फाइल खाइखा नंगा तिनि नि केस संखा हाई कोर्ट सं फाइमानि खांके TPF strike like 2 times for justice for Biswajit Deborah. Akai sangaru joton saimano bono brutally murder khaimani unklogo tak jora to state government kono phane action na haria criminal lo. Tini criminal lo enjoy klai tong puri tong kintu khorso arrest khai jaya. Abno to ikono rajnaitik party ke khorangti sanai kari na Bidhan Sabha khorangti sa na kono legal justice legal fight ni phangi ke challenge khai. Ai phane TPF hati to phane bangi challenge khani hni basai phainai legal justice legal fight khainani hunai na motha asainai tini high court sing abni bangai phaimani khangke 2 times sing strike khlaika sing khanaka 23rd November 25th November December 2 times sing to strike ni bemuktai sing a jaga wo press rona announce khlaiwini 72 hours ni sakang press conference khaibui sing strike khlaika sing to strike पहिला ओम खांके सं 1 day 12 घंटा 12 hours strike लाइका आप्रबो सं प्रेस मीट खाइने खलाइबो जतनो सावैनो लीगली दे पीसफुली जस्टिस फर बिश्वजित सेकंड टाइम सं हाइनो स्ट्राइक लाइफिका आप्रबो हाइनो सं अल्टीमेटम रखा 48 घंटानि बिसिङो 48 घंटानि बिसिङो जदि क्रिमिनल गुनो खरकसाफानो अरेस्ट खाइमाया बा एक्शन नामाया जेता अरनि गोबांमा सं भिडियो फुटेज नुक दं आरो क्रिमिनल गोबांमा बरमु बुथारमानि जों आफ्राबो कक्सागो बिश्वजित देबरमा सनि नुखंनो फर्स्ट टू लास्ट जरातै जस्टिस मै जरातै जों सुबानाय तै सबा खाइदै तै एफआईआर खाइफ्रोनि सिमिनो थानाव एफआईआर खाइफ्रोनि सिमि जेफ्रोनि सिमि बोथैखा नेक्स्ट डे वाज जों केबो एफआईआर खाइजे खफ्रोन फेमिलि नो नगै टीटीपीएफ थाङै एफआईआर खाइखा तै हाई कोर्ट जरातै बरनो सुबानाय हनैनो जों सबा खाइदों एका अ जागाव जों सराय के नुकजाखा जे अल्टीमेटम जों रका 48 आवर्स मिसिं जदिनो क्रिमिनल दंनो रंगै अरेस्ट खाइयै एक्शन नायां खांखांखै जों हाहाइनो स्ट्राइक खाइफिनाय हुनै किन्तु बर सिनि 48 आवर्स कुनो बरनि काइसे एक्शन नुगिया आबनो तिगिसं 72 आवर्स नि सकांनो पब्लिश खाइगै न्यूज नि बिसिंतै बेबाक सिरगैनो ऑल टिप्रा स्ट्राइक सेंटुमा स्ट्राइक पार्ट 2 खाइजाखासं आफ्रो तमा खाइखा जेफ्रो सेंटुमा स्ट्राइक 25 ऑंनाय ठीक 23rd December ऑंनाय 22nd नि हरो सिनि टीपीएफ नि लीडर्स रनो एवरी डिविजन नि लीडर्स रनो बरक थांगै रिंगैखा PSO फाइग्रा दिन नबै कक दंगो कक्सिया सालायबनो नोनि स्ट्राइक दंनो तै हुनै गाहाम क्रंक्लां थांगै पुलिस नि स्टाफ थांगै रिंगै नहारु तिने अर रिंगै नहार जानानि लगे तंगसिनि दारगबीर बको उदयपुरनि तै yang तंगसिनि पार्थ साब्रुमनि तै अमा हाइके एवरी डिविजन नि खवाइरकनि इनका अमा हाइके बरक थांगै रिंगै नहारखा पुलिस नि जेने नव डाइरेक्ट थांगो बरक साका पुलिस स्टेशनाव फाइदे किसा कक सालायनाय नोनि स्ट्राइक दंनो तै इंगे बरक फेथफुल थांका पुलिस न तो जों साइमानो जतनो पुलिस नखाता शान्ति रखक बाहिनी इंगा बरक काहाम करंख्लाय सिंनि मुभमेन्ट न सुबाना बागै कक सालायनानि इंखाना हनै थाङैबा तांखा बरक न साइन दरि हनै साइन दरखा केस नामखा वारेन्ट नामखा हाइके कोर्ट पाठखा हाइख्लायगै 14 दिन बरक न कोर्ट तंगरखा एका अब हाइख्लायगै तामनि बागै तंगरखा खांखाय बरक सागो निरक नेशनल हाईवे ब्लॉक खाइमानि फर्स्ट सेंटुमा स्ट्राइक ब्लॉक खाइमानि बागै जों नरमारमखा एकानो फर्स्ट टाइम से जे जागा 25 November से नों केस खाइखांखांके आनो 26 नों नोटिस रना नांगो एकेबा नों वारेन्ट अर्डर होना नांगो बाइके तिने तेवैसे December 23rd डिक्लेयर परले नों 22nd थांगै फाइ बनो हानि खेसाइतो बखानाव बनि परै केस ना खाबनि परै लकाबो सखाबनि परै कन्टिन्यू लकाबो तंखा अब बक कंट्री नि ल जों चैलेंज खाइखा अब इलीगल अब फुल गभर्नमेंट सिनि मुभमेन्ट स्टप खाइनानि बागै जे कन्स्पिरेसी सरायतो माने आबनो जों बखरा कंगुइ तंनाया टीपीएफ 70 इयर्स टिप्रा हानि टिप्रा सादो फारो तिनि जरातै पुलिस नि विरुद्ध कैसे फन स्टेट गवर्नमेंट विरुद्ध कैसे फन केस खाइरैया लड़ाई खाइरैया किन्तु टीपीएफ आइनि लग लड़ाई खाइनि हिनि बासानाय स्टेट गवर्नमेंट नोंथों सेंट्रल गवर्नमेंट नोंथों जों दिनै जरातै सुप्रीम कोर्ट 3 टा केस लड़ाई खाइदोंगो ता हाई कोर्ट आव जों ताबो टिप्रा गवर्नमेंट नि जे एक्टिविटीज बरनि जे क्रिमिनल एक्टिविटीज रेसिस्ट एक्टिविटीज कम्युनल एक्टिविटीज आबनो जों अगेंस्ट खाइगै ताबो कोर्ट जों चैलेंज खाइगै ओमफ्राय आबनि बागै दिनै हाई कोर्ट ओके जोंखा जे टीपीएफ नो जे अमते हाइख्लायगै स्ट्राइक खाइगो वायलेंस खाइगो नेशनल हाईवे नो ब्लॉक खाइगो हनै बरक जे हेरेस खाइमानि अथवा बरक जे अरेस्ट खाइतमानि सिनि लीडर्स रंनो आबनो जों दिनै कोर्ट चैलेंज खाइगा बाहायके जों वायलेंस खाइ
sini national highway phangthang national highway ba phangthang sing peaceful democracy country wo movement khainani strike khainani sini rise de tongkri sing photo tini sapit khaika sangar jaga non violence movement khaiga joto kasang khaigi bai ke borok bo law bai bo ain bai singno harass khaika ba singno arrest khaika talo bo bore harassment khai to je notice kisa masar hori to singteru neoni bagai case to amthai khlaigai sikri sokrok laigai public common people public no sikri na bo hai khlai to abni bagane sang tini court sang case file khlaika te court notice rakha अब hai khlai maya सरकारी उकिल नंgai boro sakha je boro national highway block khaimani bagai boro arrest khai je ka national highway wo block khai movement khaimaya bo aina to boro article 14C aba IPC boro jotono clear kha ma porikha tei court angni je sakbai thang tung court boro debate khai pro ngasini ukil boro no strai ke phunuka sini ukil supreme court ni monis sar song boro teni akut songita bai khlai singo court no ya faru case no inga boro strai ke sakha je abo bebak ne legal babe ne peacefully ne almost movement khaijaga strike khaijaga or jao violence ukri no violence kamen tonke pro prodi bai kendra bo ground no boro arrest khaika aba haki arrest khaimia tei boro harassment khai tongo thang notice ro teru abro pura stop khai dikhne tini court order khaika ka a ko chung sarani nang mani ka tamni bagai 70 years of high khai gai sini boro movement khai khang ke tam khaijak case khaijak national highway block khaipo high khaipo je jaga wo nagori suraksha monch ni bemungtei bangal suraksha monch 144 jari rojawsi 10 दिन romui soba khai tongo ar jaga bor kebno harassment khaya kebno romui maya tini jorati butharnani criminal pojon romui maya otoso sang justice sanai movement khaina legal file legal justice sanai nasi bor ulta harassment khai lock up otago ko abono nuk jaga racist Tripura government Gaurises Tripura state ni against sungtini high court of case file khaika abne bagi tini high court borno notice rakhate waisa 5 tarik ni sakang borno bo ground no ni rom kha FIR joto proof ma khainai submit ma khainai bai kini borno harass khaika tei para wata boro notice rei tongani harass khai tongani abono full stop khai dikhnai tini court order khaika te garana sananu musugo TPF ningai sing legal file legal justice khainai sing supreme court of thangai NRC ni CAA ni te passport amendment act to tigi sing case file khai tongo high court of sing tini election no delay khai gai election boycott khai gai additional stop khai tongani borok rok ni kisan न्यूनतम minimum je development अपन stop khai tongani abne against of sung court file khai court saka abo hai ke khaimani saya court srai saka abo hai ke khaimani saya te am hai khlai ni rokte jorana boxing ni maya dakti ni rok dakti je mas as soon as possible borok dakti election conduct khai him ar jaga basung apply inkha tabo hai ne sung sine sung no harassment khai tongani sini borok common people o kisa masarom jaki kiri jago abne bagai tiprasa no khito sikrina ni bagai sobana mothakna ni bagai abo hai ke je harassment khai tongani abo bai TPF thaknaya abne bagai legal file legal justice ni bagai jesuk thangna nanga sujra sui jing thangna ni bagai ready tongo tei thangai batongo jeta mo high court no sung o samuno pai mano abne bagai high court sung tini phaiga angkha khaigo 5 tarik go notice rejak jehetu state government no adino state government jawab mara phainai bo background no rokha tini jaratei state government Tripura hau Tripura sarok no case nam sanamoi white paper sign kha khairego oi case romoi pemeni tini jarati 70 years of kuno ekta organization kuno ekta ব্যক্তি single case khaimia ko even citizenship amendment act ni against je pro movement khai kha madhav bharigo silai kongja kha tsf ningai tini jarati FIR kaisa keri tsf ningai FIR khaina tongani motha ningai jetu motha organize khaimani kintu koroi tini jarati high court kaisa case koroi abne bagai obono sing ya karya biswajit de borma thimani nok nu pungna busang subagai ya phangtu busuk jarati porong ni case tum busang backing roi tongo khai tongo te o justice mo ni buskamo dakti phainai boni sobabu solei tongo case ngi tongo abne bagai Tripura hani jotto Tripura sa hatai to phana hamjak nai rungno sung kobogo sakni justice manani bagai sakni rights ni bagai soba khanai bagai ke bata kriti nangke nangano romke angnono te waisa a rommani palta jawab runani bagai sung basajak sung sukje ya tabo abni bagai sungno sikri maya others party rono organization leaders no sikri mano TPF no sikri maya abni bagai barbar masaga tok mano yongla sikri tokma ni yongla ta security karon tokma yongla ni sathaisi yongla ga yongla sikri ma bai TPF kiri na ya abni bagai sung tini high court faika high court tini positively court respond ka te 5 tarik ko borok mak ro phainai jawab ma ro phainai democratic country go peaceful ani rights ni bagai ani fundamental rights ni bagai exploitation ni against ang movement khainani ani rights to a rights no ang enjoy khainani ani odikar no ang na te kaisa ko korsrai sai bukung barara Tripura saro bikha saya demand khlaya odikar no segisina abni bagai TPF
डिमान्ड खायनाया अडी कार्ड सेबिनानै सि आबने बगै तिनि जों सिनि अडी कार्ड जों तै सामु खायबो आबनो जों सालसा हासिल खायनाय तै अब हायखिने जेसे पन टिपिएफ नि बमन्ट इलिगेशन तब जों हेरासमेन्ट खायथों टिपिएफ न स्टप खायनानै चेष्टा खायथों आबनो जों तैबो कतर खालायगै क्राक खालायगै आबनि फाननाय आबनि बगैनो हा न तिप्रा हाओ हा गनांगै कोना कोनि गनांगै पारा पारा कामि कासागै टिपिएफ न सनामथुं केस जों संसार गनांगैनो बरंनि बमन्टै बमंग तबनाय बरकनि बर अ हाउस अबा खायथों जों संसार गनांगैनो बरकनि एगेन्स्ट कथमा सिङै तै सबा खायदे आबनि बगै तिनि हाई कोर्ट नि जे रेस्पन्ड बेलायखनो आं वेलकम खायगो ते रेस्पेक्ट रगो ते आं खा खायगो डेमोक्रेटिक कंट्री गो जों हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट नि थानि गो जे पब्लिक दि फेथ दंमनि जे पब्लिक नि अनार दंमनि अब ब नारगानि समर्थन उनाय होने आं खा खाय आबनि बगैनो हाई कोर्ट बकाहामनो डेमोक्रेटिक सिस्टेम डेमोक्रेटिकली मुभमेंट खायनानि लीगल फाइट लीगल जस्टिस नि बरकनि सम्पूर्ण बरकनि जे ड्यूटी दंमनि बा दायित्व दंमनि बा रेस्पन्सिबिलिटी दंमनि बरक बाहायनो खाबाय खबायनो खायनाय होनै जों बसकांनि साल 5 वो जों बाहायनो नासिंनि दंफियो मनि बगै जतनो हामबाय तै सबनि सिबाय आसुं ननिरनि तिनि बगै ककसारनाय जे अ हाव 70 इयर्स कायसा केस क्लेमेयाखो स्टेट गवर्नमेंट पुलिस नि अगेंस्ट कैसा केस खाइमे को बुथार जक मनि अगेंस्ट तिनि हजार थाउजेंड पीपल रेप खाइ जग बुथार जग मर्डर खाइ जग ऑर्गेनाइजेशन रमैसो जग आंदोलन खाइ के केस खाइ जग किंतु कैसा फन चैलेंज खाइमे को टीपीएफ बाय तावान सकथों स्टेट गवर्नमेंट फांथों अदर ऑर्गेनाइजेशन फांथों टीपीएफ लीगल फाइट लीगल जस्टिस खाइने बगैनो तिनि सभा खाइथों 7 इयर्स रमै खाइ थांनाय ते अप्लाई इंनाय ते सिनिस अधिकार न जों सानैनाया जों सिनि मानथायनो जों सेगैनो नालाय लीगल फाइट आसंनो हामबाय जतो मैडम मन काहे सम बिश्वजित जे बुथाजामन्ते तो गोबां पलिटिकल न बा एनजिओ दं न जबा खायके खरांते सागा फेब टिपे बते सागा माने अ रमदा थाने बेसिन नाकि कोबन छुदु टिपे नि बर समिदा केस फाइजा नाकि कोबन जे खरांते छने बदर बनै मंगबे केस तो खायजा कमा तिनि जरातै जों खोनायाखो जदिनि केबे केस खायका तो नग मीडिया रखि सिनाय मीडिया तो सि फाइउ जतो खबर तो आबने बगै मीडिया तो जों नुयाखो निरग मीडिया जदि दंखा आंखि बा केबे केस फाइल खाइमेन दंखा के तो निरग फुनुगदि अंका साइमनाय किन्तु जों तिनि जरातै नुयाखो विशेष देवर मनतै स्ट्राइक खाइमानि बा बन खाइमानि बा आन्दोलन खाइमानि बिसं नुयाखो विशेष देवर मनतै एकटा केस नोटिस बा एकटा केस फाइल खाइके कोनो पीएसओ आबो बनुयाखो विशेष देवर मनतै कोर्ट हाई कोर्ट केस खाइका आबो बनुयाखो सीबीआई तदন্ত खाइदि हनै केस खाइबो बनुयाखो क्रिमिनल रम दि हनै केस फाइल खाइमानि बिसं नुयाखो सिनि मकल किन्तु जों अबनो नुखा जे विशेष देवरमानि नुखुंतै जेफ्रो बर बुथार जाखा 21 तारिख 22 तारिख न टीपीएफ नि जत बरक थांगै जों बरक नुखुंगो फुल बरक देवाक सुबागै बरक एफआईआर खलाइरोका फटिकै थानागो बनि परै सीएम न बरक हाहायनो दाक्ति क्रिमिनल न रम देखनै बरक हाइन तेवैसा अबनो प्रेसार फिका सीएम न 2 टाइम्स रखा डीजी न बरक तेवैसा फाइफिका फाइबै अब बनियावनि मीडिया त जों नुखा जतन नुक दंखा एका दाबो बर हाई कोर्टबो केस फाइल खाइफैनाय अलरेडी केस फाइल खाइजा अब बसकांनि मानदेगो कासावानि बेलायखेनो चान्स दं जागना बखौतै साया बरनि नुखुंनि बखौतै नि रखनादि विशेष देवरमानि जस्टिस मेसक टीपीएफ या फांटु बुसुक जरानो सभा खाइनाय आबनि बगै तिप्राहानि जत लुकरंनो सागो हाति दफनि बगै सभा खाइथनि निजेनो राइट्स भायोलेशन खाइजक दंफोर निजेनि लांमाक बुथार जागै दंफोर कक सारा गया बा सभा खाइरा गया अदफा कमरि थांनाय टीपीएफ आसायखा अदफा कमरि टीपीएफ सभा खाइनाय कैसा टीपीएफ आसेबेन 2014 कैसा सभा कैसा लीगल फाइल लीगल जस्टिस बाङै फानो टीपीएफ याकारिया जेतु ताबक विशेष देवर मानिनो जों फुल बरंनि लुखुंनो सुबानाय जेसक नांसाक जरातै फिजिकल लिंथों लीगली लिंथों फाइनान्शियल लिंथों जे खायना नांमानि टीपीएफ फुल बरकनि उक्लको पासानाय जस्टिस माया सक जरातै कान्टाके समके बिश्वजित बुथाजामन्ते गोबां एनजिओ बा पलिटिकल खरां मते सागा फेबा बरंनि मुंखे केस खाजेरिया केनर मुंखे केस खाजेगा अजागा मुसुचु कुन फुंनो बल खुजा कक तुमारो तंगै तंगमान हिन्दर रेवानसो आ जागाव सराय सानथांगो दिनै गोबां अर्गानाइजेशन दं बरंनि बुंथै मुभमेन्ट खलायखा अर्गानाइजेशन खलायखा किन्तु आं नुगो 1 घन्टा फानो केबो स्ट्राइक फानो दाखकमायाखो आनि मकल नुगियाखो निरग मीडिया सारितरे दं ब अर्गानाइजेशन ब बरंतै सभा खायखा 1 आवर्स फानो नेशनल हाईवे के सब ब्लॉक खायबा खरे खायखा बिसो थिमानि जस्टिस फर बिश्वजितनो 1 आवर्स फानो नेशनल हाईवे ओ अंखागै केबो मुभमेन्ट खायखा आंनियावनो सों मीडिया न बा पब्लिक न आं त नुगियाखो नंबर 1 नंबर 2 किसा मासा जतनो किसा खलायखाय खनागो कैंडल लाइट खलायखा गैदरिंग का पेंडेमिक दि लॉ ब्रेक खायगो खलायखा किन्तु बरनो त इकुनो फानो नोटिस रजाक माने नुगिया हाय देबा सिंपल फानो बाक्सा खलाया अंका आरो स्टेट गवर्नमेंट एटामो कन्स्पिरेसी तंगै माने टीपीएफ जेतो टीपीएफ ओनली सिंगल पार्टी जेता निजेनो राइट्स बागै सभा खायनाय नॉट ओनली टिप्रा सुप्रीम कोर्ट ते इंटरनेशनल कोर्ट जरातै थांगै ने कक सामानाय बरक न बर स्टप खायनायनि बांगै बरनि तंगै माने कन्स्पिरेसी
tei tipra hau bo tipra saro kobang mana sikon makon khlai tongu sabrung brung daily meeting khlai tongu haipa no boroni bagai to notice kre haipa no sing okong na sanai jeta tini jorate Biswajit Debormani justice tagi kebo 1 ঘন্টা phano movement ongkharmaya ko lama laharo jeta khlaika taponai candle march rong khlaika sing nukha tei demonstration no mane bazar sobaro kisa masa kok sakha kintu movement rong nya khoble borni tei amani bangai TPF jeta khayo waisa first time 12 ঘন্টা next time ke 24 ঘন্টা abo all tipra strike khai TPF ni soba krak TPF ni soba apply no no goi state government start khai ni lai sin tipra sar ma sikri be TPF no sikra ka ke ke bo khai ma ya ke bo basa magla ya TPF no jetu sikri nai asang TPF rak nai ini joto media rong sini hastin ta ani sak saman joto iurong ang hambayo ang sana musuh je जों Biswajit Debormani bagai je justice naimani o justice naimani bising pisi जों nayo gam kurang kelai bini justice om sekunai ulta sana bo harassment kelai sana je jailer da mane jailer dagai ani bakato baijia ar bakasa ar kara kong जों jeto TPF hapo जों samai tai habo जों jesek sini lama tongsak जों jati dofani bai जों samung tangnai jati dofani जों phiok nai ni जों tini TPF habo Athene bagai जों ang jeto ang kiabro youth ang sini sara hasteni joto euro nang kaisa sani musuo je I imitemen gurusa mane chikon je I imitemen harassment khlai jakla borok ulta ukumu onsoi thang ang sani musuo kiabota ukumuta onsolodi जों आरो काराक मावनाय जों इरकम जों जे harassment khlai je जों जुदि ukumu onsoi thalai आरो borok मावनाय जों आरायमेन फाइजा बर'खौ जों नौजि बर' आरो इन्सपायार मावनाय आथिनिफ्राय आं जतन कबो जों इ Biswajit Debormani साराया जों जेकुनु नाहाला जों आरो जों इरकम जे स्ट्राइक जे आन्दोलन गजा खानि बाय जों रेडि दङ आं एक्चुअली आं निजे आं साब्रुम डिभिजननि आं पार्थ त्रिपुरा आं एक्चुअली परकरे आं जास्ट एक मेम्बार से आं सिबो जोंनि एक्टिभिटिनि नङैनाय बक जोंनि पुलिस रक इरकम खालाय जोंनि इलिगेल खालाय जे जोंनि जेल तलांमाने किन्तु आंनि बाखा दुखु करै जोंनि जेल तला जेल थुआ किन्तु दुखु दङ जे जोंनि माने इलिगेल खालाय जे रुमै तलाय थामाने किन्तु आइननि मुताबिक जुदि रुमै तलाय थालाय जोंनि दुखु करै जोंनि बक जे इलिगेल खालाय रुमै तलांमाने जोंनि के दुखु जों आइथानबे जोंनि TPF पक्षमै जों दिनै ए हाइकोर्ट जों केस फारफाजों जों जे हायरिं हुआ जोंबो जोंनि साक्सेस जानायनि आं फैतो खालायो TPF kuno digo ungklo konselaya ba anisa konselaya ang jet hiasak jani physically thik tong sang doha teisini do khani bangai to gobaina kebuno kiriya klai samung tang thangnai hnai ang teibo isoni thani go jel khana tong thang samai tani theka ang onslogla ang tei bukhainai mukhainai abo jel kaise nang thake ang phasi sagani ready tongo jati do khani bangai tei ang guli sagani bangai tong do khana ang TPF ni je jobata khlai tong mang kuno dino ungklo konselaya khainai ni khane ang teibo karak khlai ang ishorno je srishti gortono samai tangai ang bukhano teibo karak khlai ang thai